হেল্ল' গাইজ টু ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু আজি হৈছে ডে 3 ৱাইনাট। আৰু আজি মই গৈ আছোঁ 30,000 বছৰ পুৰণা এটা শিলৰ গুহা আছে বুলি কৈছে। চ' সেইটো চাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। নাজানো কেনেকুৱা কি হয়, 30,000 বছৰ পুৰণা। এনেই ভাবি চাওক কেনেকুৱা হ'ব, ইমেজিন কৰক। ব'লক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' গাড়ী এইখিনিলৈকে আহিব দিলে আৰু এইখিনিৰ পৰা খোজকাঢ়ি যাব লাগিব। কিমান ডোখৰ খোজকাঢ়ি যাব লাগে নাজানো আৰু। চ' ব'লক খোজকাঢ়ি যাওঁ এইখিনিৰ পৰা। আৰু বেছি ডোখৰ নাই যেন লাগিছে এইখিনিৰ পৰা আহি পিনে। চ' ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি। ইয়াতে টিকেট কাটিব লাগিব, 50 টকা লৈছে টিকেটত। টিকেট চিকেট দেখাই ল'লোঁ। অ' মাই গড, মজা লাগিছে ৰে জেগাডোখৰ দেখি পিনে। চ' মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু বহুতে কৈছিলে মোৰ ভইচটো ভালকৈ অহা নাই বুলি। চ' এতিয়া এইটো ভিডিঅ'ত আহিছেনে নাই আহা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক ক'ৰ পৰা চাই আছে প্লিজ কমেণ্ট কৰিবচোন। সেইটো কোন কোন জেগাৰ পৰানো চাই আছে ময়ো চাওঁ, কিমানখিনি মানুহেনো দেখিছে, ক'ৰ পৰা চাই আছে। বাপৰে 2 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়ি আহিলোঁ। এইখিনিতে আহি ভাগৰ লাগিছে ইয়াতে। ৰাস্তা কেনি আছে একো গমেই নাপায় ৰে। অ' আচ্ছা, এইপিনে আছে। অ' মাই গড, কেনেকুৱা ৰাস্তা বে। এটা মানুহ নাই এইখিনিত। হাণ্ড্ৰেড ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ফাইনেলি কমপ্লিট হৈ গ'ল। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ সকলোকে। ভৰি আগলৈ যাবলৈ মন কৰা নাই মানে।
ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি। সেইটোৱে হৈছে গুহাটো আৰু এইপিনে বাহিৰৰ এবাৰ ভিউটো চাই লওক। চ' এইটোৱে গুহাটো চাই লওক। এইটোৱে হৈছে শিলৰ গুহাটো। অ' মাই গড, এইবিলাক চাই লওক কি কি লিখি থৈ দিয়া আছে। 30,000 साल पुराना है टोटल केक 30,000 में। स्ट्रॉन्ग हेवी है की वजह से ये पत्थर एक साथ है। ये पत्थर टूट के गिर गया, बीच में आकर पत्थर अटका हुआ है ना, इसलिए एटक्कल नाम है इस पत्थर की वजह से। बीच में एडा मतलब मलयालम लोकल वर्ड में गैप कल्ले मतलब पत्थर, एटक्कल इसलिए नाम है इस पत्थर की वजह से। ये यहाँ करके पता चला 1894 में जो मलबार का ब्रिटिश पुलिस होता है उसका नाम फेडरिक पॉकेट, वो जानवर को पकड़ने के लिए घूमने के लिए यहाँ पे आया तो केव को पिक्चर आके देख लिया। देखने के बाद इंडियन एंटीक्वेरी इन्होंने न्यूज़पेपर में देने का वर्ल्ड में सबका पता चल गया। मेन इम्पोर्टेंट इस केव का नहीं है, मेन इम्पोर्टेंट इसके अंदर का कार्विंग्स का है, जो पत्थर के ऊपर राइटिंग की हुआ है पेज में। स्टोन ही पीपल के टाइम में लैंग्वेज नहीं था तो आपस में बात करने के लिए लैंग्वेज यूज़ किया, उसका मन में जो आएगा चित्र वगैरह जो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। मेन इंपॉर्टेंट एक टाइम का पिक्चर नहीं है केव का, उन लोग बड़ा जानवर से बचने के लिए एक सेफ जगह ढूंढ के इसके अंदर आकर रुक गया। मतलब रुकने की वजह से उन लोग पत्थर में राइटिंग किया है इसके अंदर। तो इसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट पिक्चर वगैरह आपको दिखा देता हूँ। মোবাইলটো চাৰ্জ নাইকিয়া হৈ আছে, কেমেৰাও চাৰ্জ নাইকিয়া হৈ থাকিলে। চ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো প্লিজ। চ' আজিলৈ বাই।